Poštovani pratioci portala otisak.ba, evo nas u 5. izdanju izbornog upitnika u kome ćemo ugostiti dr. Antu Domića, predsjednika opštinskog odbora HDZ-a Brčko. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Domiću. Hvala vam što ste uzeli učešće u emisiji Izborni upitnik. Budući da evo znamo da ste u samoizolaciji, želim vas pitati kako ste prije svega. Hvala na pozivu i mogu reći da sam dobro, inače nemam nikakvih simptoma, nisam pozitivan na COVID, član moje obitelji je pozitivan pa sam zbog toga u samoizolaciji i bit ću u samoizolaciji do ponedjeljka. Pošto sam se jučer testirao negativan sam i sukladno protokolima u ponedjeljak mogu krenuti sa redovnim aktivnostima. Dobro je da je tako, hvala Bogu. Evo, u izbornom upitniku, na početku ovog našeg razgovora ja bih volio da kažete zašto bi birači trebali svoje povjerenje, odnosno svoj glas dati upravo vama, odnosno HDZ-u. Pa zašto bi trebali dati glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici? Tu je mnoštvo odgovora, ali ja ću samo navesti nekoliko ključnih i važnih. Hrvatska demokratska zajednica je demokršćanska stranka koja je zajedno sa drugim političkim opcijama ovdje glavni kreator politika na prostoru Drčkog distrikta, stožerna je snaga hrvatskog naroda i politička opcija koja zna i umije prepoznati ključne probleme koje muče sve stanovnike Brčkog distrikta, ali isto tako koja ima kapacitet i sposobnost dogovora i postizanja kompromisa o svim važnim pitanjima. Hrvatska demokratska zajednica se zalaže i zbog toga treba glasovati za nas, za Brčkog distrikta u jednu multinacionalnu sredinu, multikonfesionalnu sredinu gdje treba štititi i čuvati naše različitosti i tražiti sve ono što nas međusobno spaja kako bi u tim različitostima stvarali novu vrijednost u kojoj ćemo uživati svi zajedno. S druge strane, Hrvatska demokratska zajednica želi i može pomoći u razvoju Brčkog distrikta u oblasti obrazovanja. Mi imamo svoje određene programske smjernice kako vidimo razvoj obrazovanja na prostoru distrikta. Zalažemo se već i od ranije, ali mislim da ćemo u ovom izbornom ciklusu uspjeti doći do konsenzusa da obrazovanje u srednjoj školi bude okrenuto ka gospodarstvu, da proizvodimo one profile koji su nužni za gospodarstvo, ali ne na deklarativnoj razini, nego da taj proces obrazovanja ide kroz ugovorni odnos između učenika i poslodavca, gdje će vlast biti garant u smislu osiguranja minimalne stipendije za učenike i gdje će poslodavac garantirati prijem učenika na ona radna mjesta koja su važna i potrebna za distrikt. Mi ćemo inzistirati da se studentima dodjeljuju stipendije u onim profilima koji su potrebni i važni za Brčko distrikt. To su profili u zdravstvenoj struci, to su inženjerski profili, to su menadžerski profili koji mogu stvarati nove vrijednosti. Protivimo se obrazovanju ljudi koji se u biti obrazuju samo za strana inozemna tržišta, nego želimo da stvorimo takav okvir gdje će ljudi uistinu nakon obrazovanja moći i ovdje osigurati svoju egzistenciju. Zagovaramo priču, ali mi smo mali i mi ne možemo na prostoru Brčkog distrikta, pa čak je to nemoguće osigurati i u Bosni i Hercegovini, klasificirati sveučilišta i fakultete prema brzini dobijanja posla nakon završenog fakulteta.
i mi oduvijek se zalažemo i bili smo protivnici stjecanja zvanja. Mi želimo da svi naši ljudi kroz proces obrazovanja stječu znanje, a ne zvanje, i sa znanjem da onda dobijaju one poslove koje uspješno rade, a uz znanje će ići i samo zvanje. To je jedna oblast kad se tiče obrazovanja na prostoru distrikta i na prostoru Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to ključna stvar. Kroz obrazovanje mladih ljudi mislimo da treba više posvetiti pozornost ka stvaranju ili osvješćivanju poduzetničkog duha. Mislim da su mladi ljudi nedovoljno informirani i nemaju dovoljno znanja u smislu stvaranja novih biznisa, novih poslova, kreiranja poduzetničke klime uz programe koje ima vlada Brčkog distrikta već sada, ali njih treba oplemeniti i kroz edukaciju ljudi, mladih ljudi i kroz srednju školu, ali poslije školu i poslije fakulteta, kako bi krenuli u stvaranje i ostvarivanje svojih ideja kojih ima mnoštvo. To je sad već prelazimo na dio gospodarstva, zbog čega bi ljudi trebali glasovati za HDZ. Brčko jako puno investira na neki način u poticajne mjere i u gospodarstvu i u poljoprivredi i to je svakako hvale vrijedno, ali te investicije u smislu poticajnih mjera treba dodatno oploditi, stvarajući nove vrijednosti, ali isto tako i raditi na tome da se od minimalne plaće koja je sada dominantna među uposlenicima u javnom sektoru i napraviti model gdje će ljudi biti uistinu plaćeni određenom realnom plaćom i koja će biti stimulativna i za njihov ostanak i opstanak na ovom prostoru. Svakako se zalažemo i za stvaranje modela kroz zakonski okvir za krupne investicije koji će biti određena nadogradnja ovih malih i srednjih poduzeća kako bi Brčko moglo parirati i drugim sredinama i kako bi moglo stvarati određene vrijednosti koje možda i nema u drugim sredinama i koje bi privlačilo stručnjake različitih profila i na prostoru distrikta. Svakako sve što radimo u gospodarstvu ne može se dogoditi bez dobre i kvalitetne infrastrukture. Nažalost, godinama se odgađa projekat čišćenja korita rijeke Save i revitaliziranja luke Brčko. Nažalost, 2016. je već bilo sve spremljeno pa smo imali zastoj. Sad smo opet krenuli, ali još uvijek nemamo riješeno korito rijeke Save i sa našim partnerima nakon izbora ćemo insistirati da se uđe ozbiljno u proces uspostavljanja plovnosti rijeke Save kroz veći broj dana u godini. S druge strane, investirati u željezničku infrastrukturu, ali obvezno izgraditi most preko rijeke Save kako bi Brčko distrikt kao jedino mjesto u Bosni i Hercegovini koji ima riječnu luku koja može imati najveći broj plovnih dana postalo sjedište multimodalnog transporta i na takav način privuklo značajne korporacije. Da bismo i to uspjeli u oblasti gospodarstva, nužno je ulagati puno u informatiziranje društva. Mi sada imamo određeni zastoj kad se tiče projekata iz oblasti informatiziranja, bilo javne uprave, bilo općenito informatiziranja društva, dovođenja brzih tehnologija, odnosno brzih internet tehnologija, kako bi ljudi mogli ovdje ostvarivati sve ono što im je potrebno, a s druge strane i da javna uprava i zdravstveni sektor i obrazovni sektor budu na ispravan način informatički opskrbljeni i na takav način ćemo smanjiti troškove, učiniti usluge dostupnim i usluge mjerljivim. Naravno, već sam rekao da obrazovanje i gospodarstvo moraju ići ruku pod ruku i to je nešto što je svakako nužno svakodnevno evaluirati. Što se tiče poreznih olakšica ili porezne reforme, Brčko distrikt ima već sada dosta dobre porezne olakšice. Trebalo bi porazmisliti oko statusa poreza na nekretnine.
to je jedan porez koji je neobičan. On bi mogao biti važan, ali u Brčkom distriktu mislim da nema neke posebne funkcije, a s druge strane je nužno i izbrisati mnoge parafiskalne namete koji će rasteretiti gospodarstvo. Ali rasterećivanje gospodarstva mora biti kontrolirano, jer smo i ranije imali određene porezne olakšice, ali te olakšice nisu bile usmjerene prema investicijama i nisu bile usmjerene prema rastu plaća radnika i tu je nužno da se određene stvari popravi. Sljedeći segment koji je vrlo važan za Brčko distrikt, imajući u vidu naš zemljopisni položaj ravničarsko-brdovito-planinski, znamo da se jako puno u poljoprivredu investira, to na neki način jeste hvale vrijedno, ali mi mislimo da te investicije treba oplemeniti i da kroz poljoprivrednu proizvodnju moramo naći model za ostanak ljudi na svojim ognjištima u selima, da ta mala poljoprivredna domaćinstva na ispravan način stimuliramo, da kroz dodjelu poljoprivrednog zemljišta primijenimo formulu koju smo već razradili i nudili već ranije, u kome će mala domaćinstva moći imati pristup poljoprivrednom zemljištu po jednostavnoj proceduri koja će biti stimulativna za njihov rad, a ovi krupni poljoprivredni proizvođači onda oni mogu ići i kroz neku tržišnu utakmicu. S druge strane, nužno je organizirati i na jedan stručan način pratiti tu poljoprivrednu proizvodnju i pomoći poljoprivrednim proizvođačima da imaju plasman svojih roba. Takvih primjera ima u Republici Hrvatskoj, ima u Srbiji, ima ih i u ostatku Bosne i Hercegovine, nema nikakvog razloga da i mi našim poljoprivrednim proizvođačima pripomognemo da njihovi plasmani roba budu sigurni i da budu naplativi. To je još jedan od razloga zbog čega bi trebali naši birači glasovati za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine. U sektoru turizma, imajući u vidu da ovaj naš zemljopisni položaj je prekrasan za odmor i boravak ljudi na ovom prostoru, razvoj seoskog turizma je in u mnogim državama na svijetu i u okruženju. Naročito sada u vrijeme COVID bolesti sve više turista koji žele boravak u prirodi na osamljenom mjestu uz adekvatnu infrastrukturu i držim da već postoji značajna infrastruktura u smislu seoskih domova, seoskih kuća koje su izvrsno izgrađene uz određenu pomoć sa dodatkom određenih infrastrukturnih sadržaja, uz uređenje planinarskih staza ili uvezivanje poljoprivredne proizvodnje sa turizmom, odnosno agroturizam i plasiranje domaćih proizvoda stranim turistima je to moguće. Međutim, mi ćemo ponuditi i određene platforme, web platforme ili druge mape, turističke mape koje su nužne i važne za vidljivost Brčkog distrikta u ovoj oblasti i da se mogu zainteresirani turisti i pronaći ili da stignu do destinacije Brčkog distrikta. Nastavit ćemo i inzistirat ćemo da se krajnje točke istoka i zapada distrikta po obroncima Majevice uvežu adekvatnim planinarskim stazama i biciklističkim stazama, jer je brdski biciklizam jako popularan kod mladih ljudi i to je još jedan element zbog čega bi stanovnici Brčkog distrikta trebali glasati za Hrvatsku demokratsku zajednicu, jer u ovom segmentu imamo određene rješenje i možemo pripomoći. Ono što je još važno, a to je segment zdravstvenih resursa koje je jedna vrsta nadogradnje kvalitetnog života. Bez dobre zdravstvene skrbi ne možemo biti niti zadovoljni, niti možemo biti sigurni u rješavanje naših zdravstvenih problema kada se nađemo u određenim potrebama. Činjenica je da imamo sada određeni mehanizam u javnoj zdravstvenoj ustanovi koja je troma i neučinkovita. Mi smo je utemeljili upravo s ciljem da oni budu tamo brži, učinkovitiji, protočniji u implementiranju različitih novih tehnologija, pristupa i protokola. To se nažalost nije dogodilo i mi smo
mišljenja da i dalje treba čuvati javni zdravstveni resurs, ali značajnije uključiti privatni sektor kako bi se stvorila i određena vrsta konkurencije u zdravstvenom sektoru. Nužno je isto tako definirati i naše kapacitete i sposobnosti za pružanje zdravstvene zaštite i kreirati određene medicinske discipline i grane u kojima ćemo biti, nije realno očekivati najbolji, ali po kojima ćemo biti prepoznatljivi ne samo u Brčkom i nešto šire. Mi imamo takvih mladih stručnjaka ovdje, treba im dati priliku i mogućnosti, još ih malo pogurati da implementiraju neke važne medicinske discipline. Mi ovdje još od 2002. godine smo imali određeni genetički laboratorij koji je kao pionir bio u procesu pomoći majkama, trudnicama kod kojih se može utvrditi genotip njihovog ploda. Na tom planu treba nastaviti i potpomognutu oplodnju parova koji ne mogu imati djecu, da se dodatno nastavi financiranje, a s druge strane treba stvoriti i medicinske kapacitete i ovdje na prostoru Brčkog distrikta gdje bi se takve medicinske procedure mogle razvijati i usavršavati. Naravno, nužno je izgraditi dijagnostički centar na prostoru distrikta i onkološki centar, jer znamo da su malignomi značajno zastupljeni u populaciji stanovnika, ne samo na drugim mjestima nego i ovdje, i zašto ne bismo doveli stručnjake i u toj oblasti pojačali segment zdravstvene zaštite. Ono zbog čega bi trebali ljudi glasovati za Hrvatsku demokratsku zajednicu jeste da ćemo inzistirati da se u sklopu zdravstvenih resursa utemelji i određene ambulante za posttraumatski stresni poremećaj. Mi smo izašli iz rata jako davno, značajan broj populacije stanovnika je sudjelovao u ratu, bilo kao vojnici, bilo kao civili, jer ovdje nije bilo klasične fronte, u biti gdje god ste se nalazili na prostoru distrikta bili ste na fronti, i mi smo utvrdili da postoji ogroman broj ljudi koji boluju od posttraumatskog stresnog poremećaja, ali da se oni ne prepoznaju i da nema kanalizirane medicinske skrbi za takve ljude i nema adekvatne pomoći. Zbog toga i imamo i posljedično i mnoge i socijalne probleme u našem društvu. To su samo neki od elementa zbog čega bi trebalo glasovati za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Nadalje, mi inzistiramo da se distrikt ravnomjerno razvija, i grad i selo, i da u gradu se moraju uspostaviti urbanistička pravila kako bi se grad razvijao sa sadržajima koji su nužni za jedan urbani prostor i urbani kraj. Imali smo projekat od prije 4 godine za izgradnju gradskog kina. Inzistirat ćemo da se granični prijelaz uredi prema modernim standardima, inzistirat ćemo da se autobusni kolodvor uredi prema modernim standardima i da se lučko pristanište uredi prema modernim standardima, jer cijenimo svi oni koji dolaze na prostor distrikta bilo kojim prometalom, to im je prvi susret sa gradom i to im je prva impresija koja je nužna i važna. Ono što je još važno zbog čega treba glasovati za Hrvatsku demokratsku zajednicu jeste naše inzistiranje da Brčko postane slobodno od mina. O tome se u zadnje vrijeme jako malo govori, ali Brčko još ima jako puno minski zagađenih površina. Mnoge od tih površina su kvalitetno poljoprivredno zemljište, to su resursi koje gubimo, na kojima možemo zarađivati, a s druge strane mine predstavljaju veliku opasnost za svakog čovjeka. Zaštita od poplava je nešto što smo započeli pa smo stali, i naši projekti koje imamo pripremljene kroz naš program za ove izbore su od značaj za nas vrlo važni, koji se moraju implementirati. I na kraju, zbog čega treba glasovati za HDZ u Brčkom distriktu, jeste činjenica da želimo i inzistiramo za razvijanje vladavine prava, poštovanja pravila rada u javnoj upravi, troškova javnih resursa,
i inzistirat ćemo na reformi javne uprave koju smo već prije nekoliko godina predlagali i čini mi se da ćemo moći sada postići konsenzus sa mnogim našim drugim političkim strankama koji uđu u Skupštinu. Slušajući njihove programe i čitajući njihove programe vidim da imamo dosta zajedničkih elemenata i siguran sam da ćemo zajedno naći određenu kompilaciju svega onoga što je važno za Brčko distrikt da bismo mogli krenuti naprijed, ali prvenstveno je nužno uspostaviti ured za borbu protiv korupcije i raditi na svakodnevnom preveniranju korupcije na prostoru Brčkog distrikta, odnosno smanjenju percepcije korupcije, bilo da se radi u javnoj upravi, bilo da se radi u zdravstvu, obrazovanju ili pravosuđu. Evo, to je jedan onako siže razloga zbog čega bi ljudi trebali glasovati za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Gospodine Domić, ovo jeste zakupljen termin, evo vi ste 20 minuta pričali, ja vas nisam prekidao. Naveli ste sve one probleme koji su otvoreni ovdje u Brčkom distriktu i onda se kao logično postavlja neko pitanje. HDZ i vi ste od samog osnivanja ili u Skupštini ili u vladi. Ovi problemi o kojima ste govorili nisu od juče, nego su tu od kada je i distrikta. Šta se do sada radilo i šta se čekalo da Brčko dobije kino, da Brčko dobije autobusku stanicu, da se uredi luka, da se očisti korito rijeke Save. Dakle, to su sve problemi koji su aktuelni 20 godina unazad, a ne od juče. Nekada davno, kada sam radio sa vama intervju, kada ste bili gradonačelnik, rekli ste da se vi pitate i da imate ovlaštenja kakva imaju gradonačelnici drugih gradova u Bosni i Hercegovini, da bi Brčko zasigurno dobilo i tramvaj. Mi nismo dobili ni javni prevoz. Ja još uvijek ne znam da li postoji negdje, ja kao novinar ne znam da li postoji negdje red vožnje, recimo javnog prevoza, kako iz Potočara doći do Grbavice. I tome slično. Dakle, da li to znači da bez obzira koji kako kreirao vlast, mi ćemo i dalje imati samo priču o ovim problemima i lijepo je da se prepoznaju, ali čini se da se premalo radi na tome. Evo, vi ste me napomenuli kada sam bio gradonačelnik, ugovor o revitaliziranju rijeke, odnosno luke i industrijskog kolosijeka je bio spreman za potpisivanje 2015. godine. I imali smo 2015. godine prijedlog specijalne pogodbe za autobusni kolodvor. I bilo je još određeni niz projekata koji su bili spremni za implementiranje u doba pred kraj mog mandata kao gradonačelnika. Zašto do sada nije to riješeno, odnosno prije toga ću reći dvije rečenice. Brčko je ima složeno političko uređenje u kome ni jedna politička stranka, ni jedan narod ne može sam niti ima kapacitet da nešto riješi. Rekao sam malo prije da smo mi politička opcija koja može i zna postizati kompromise. U Brčkom nije lako postići kompromis jer je puno političkih stranaka i treba postići i sa 3 konstitutivna naroda, ali nam se čini da sada nakon ovih izbora, uvažavajući poziciju svakog naroda i važnost implementiranja afirmativnih glasova i minimalne zastupljenosti u Skupštini, mi ćemo biti jako kategorični u smislu rješavanja mnoštva problema koji stoje već godinama, koji se nisu riješili i u kojima će se morati djelovati. Da navedem ponovno luku, 2016. je bilo spremno, 2018. je tek otkočeno, ali se ipak na neki način krenulo raditi. Činjenica jeste da u Brčkom ne postoji taj mehanizam brzog protoka jer morate dobiti suglasnost svih i svakoga da bi se projekat mogao realizirati i toga smo mi u HDZ-u svjesni, ali isto tako znamo što smo do sada uradili, do kojih smo granica stigli i znamo gdje je prepreka koju treba preskočiti i nakon ovih izbora ćemo sigurno djelovati na te prepreke kako bi se ovi projekti koji su od općeg značaja za sve pokrenuli. Gospodine Domiću, evo stigli smo i do kraja ovog razgovora. Ukoliko smatrate da trebate još nešto poručiti budućim glasačima, odnosno stanovnicima Brčkog distrikta, izvolite.
Pa ono što želim reći jeste da trebaju svi izaći na ove izbore i samo oni koji budu izašli na izbore i budu glasovali, oni imaju i legitimitet kritizirati novu vlast koja će se kreirati na ovaj ili onaj način. Svi oni koji ostanu kod kuće neće imati pravo, odnosno neće imati legitimitet. Imaju pravo, ali nemaju legitimitet kritizirati nekoga koga nisu birali ili nisu bili protiv njega. Nisu morali biti za njega, ali nisu bili ni, mogli su biti protiv njega glasujući za neke druge opcije. Oni gube legitimitet i na takav način ne trebaju sudjelovati, odnosno ne trebaju se ljutiti ako ne bude nešto po njihovoj volji. Zbog toga pozivam sve da izađu na birališta 15.11. poštujući COVID mjere i sve ove preporuke koje su stigle kako bi štitili svoje zdravlje i zdravlje svih drugih. Ono što još moram da vas pitam svakako, a to je da se govori da ćemo i mi upravo zbog koronavirusa ići u neki lockdown i to nakon izbora. Šta mi možete reći o tome? A teško je sada reći hoćemo li ići ili nećemo ići. Izbori su nespretno definirani 15.11. Osobno mislim da je bolje bilo izbore pomjeriti prije, negdje u 8. mjesecu ili ih pomjeriti kasnije u 7. mjesecu. Ovisno sve o situaciji, ali kada uzmete da će u izbornom procesu sudjelovati minimalno 1500 ljudi, da će biti 30 tisuća ljudi na biralištima, da će se tu uspostaviti mnoštvo kontakata i imajući u vidu i znanje o ponašanju virusa, onda je realno očekivati da će 10 ili 10 dana poslije izbora sigurno doći do eskalacije broja zaraženih. Tada hoćemo li ići u lockdown ili ćemo pooštravati mjere, to ćemo procjenjivati tog trenutka ili oni koji budu imali mogućnost da procjenjuje tog trenutka koji će biti pravi način za suzbijanje tog eskaliranja broja zaraženih. Hvala vam puno još jednom na ovom razgovoru. Želimo vam dobro zdravlje i vidimo se nekom boljom prilikom. Hvala puno i vama i čuvajte se, ostanite zdravi. Hvala vam lijepo. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz ovo 5. izdanje izbornog upitnika portala otisak.ba.